böyle kaldırınca şey oluyor. Kaldır, indir Normal. indir. Bak böyle- انزل ayıp. Hadi erkek oğlum yürü. ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده بقى الفيديو ده مختلف علشان انا قررت ان انا اخلي سيزجين يعيش كده يوم مصري، يعني او جزء من يومه يعيشه كده مصري. فقررت ان انا اخليه يلبس الجلابيه اللي انا كنت جايباها له من مصر. انا كنت في مصر في شهر فبراير، لا متابعين جداد يعني مش هيبقوا عارفين بقى، كان ليا فيديوهات في مصر وكده. رحت في شهر فبراير، فنزلت بقى خلال الخليلي وجبت شويه حاجات وكده، ومنهم جبت جلابيه للسجين، يعني جلابيه صعيدي او مش عارفه هي كانت صعيدي ولا جلابيه، ولا جلابيه عاديه مش فاكره، بس انتوا بقى اللي هتفهموا لما هو يلبسها. وجبت لنفسي انا كمان جلابيه كده، فكانوا شكلها لذيذه قوي. انا بقى لبستها دلوقتي ولسه ما طلعتش لسجين، يعني معرفش انا لابسه ايه، هتشوفوا بقى دلوقتي ردة فعله. بصوا هي دي الجلابيه اهي. انا بحب الجلاليب اللي هي الستايل ده جدا، بس بصراحه انا اول مره البس جلابيه كده، انا جبتها من وانا هناك، فهي تحفه بصراحه، يعني الوانها والقصه دي بصوا الحتت اللي هي في الايد دي، حاجات اللي هي في الايد دي، بصوا دي كمان كيوت قوي، وهي من تحت اساسا برضو فيها نفس الستايل ده. المهم هطلع له بقى دلوقتي ونشوف ردة فعله. بصوا بقى دلوقتي انا داخله على سيزجين. سيزجين nasıl? Bu ne? Galabeyem. Benim kıyafetim. Nereden buldun bunu? Güzel mi? Güzel bakayım. Bak. Saf pamuk. Pamuk aynen. Ha. Sen pamuk böyle şeyler seviyorsun. Evet. Peki Ben şekli bunu renk. hatırlıyorum bir yerden ama. Ben Şubat'ta aldım ya, sana söyledim. Ha, Güzel mi? güzel beğendim. Bak çok rahat. Hmm, Nasıl oldum? güzel olmuşsun. Renkli renkli. Bak. Cafcaflı. Ama böyle daha tatlı değil mi? Güzel renkleri. Canlı renkler. Farklı böyle. Ha. Sen galabeyen giymeyeceksin mi? Benim mi? Hadi giy sen de galabeyen. Tamam getir. Git benimkini getir giyeyim hadi. Bunu değiştireceksin ama. Tamam hadi. Tamam hadi gidiyorum. Hadi. Hadi gel. Orada giyeceğim. Mesela bir gün yapacağım sana şimdi. Tamam. Şaşıracaksın kendinden. Halledecek beni. Yok terletmeyecek. Bilmiyorum. Ben bunu giyince direkt hizmet edeceksin. He? Tabii. Şimdiden mi oğlum? Tabii canım. Nereden biliyorsun? Hadi. Öyle bir his geldi. Hadi çık. Tamam hadi. Tamam çık. çıkacağım. Tamam çıkacağım. هذا أنا بقى دلوقتي مستنية سيزجين إن هو يغير، بس في فقرة تانية إن أنا صاحبة مامي جايبه لنا مانجا. صاحبة مامي كانت جت هنا تركيا، فجابت لنا مانجا من مصر، جابت لنا نوعين مانجا، فدي بقى أنا هدوقها لسيزجين. هو ما يعرفش ينام مانجا، يعني يعرف إن نكهات المانجا علشان بياكلها بقى في حاجات حلوة وآيس كريم وكده، بس عمره ما أكل مانجا. فهدوقه هو الأكل مانجا المصري بتاعتنا الحلوة. Ne oldu? çayımı getir çabuk. Nereden biliyorsun bu galabeye giydiğinde emir vermeye Koş, başlayacaksın hadi. diye? Çay getir bana. Kalk. Nasıl geçiyordun az önce? Ha? Kalk, nasıl geçiyordun az önce? Kalk. Sezgin bana بكلمكم من شوية لقيته ماشي. Hayır bir şey kaldırıyordun. Sıcak olduğu için böyle yürüdüm. الجو حر. böyle الجو حر ماشي كده. Mine takı dansöz gibi olsun. Tamam hadi çay getir. Bak. Böyle kaldırınca şey oluyor. Kaldır, indir. Bak, böyle- İndir ayıp. Hadi erkek oğlum yürü. Hadi. Çayımı getir. Tamam. Yok çay değil. Sana mango getireceğim. Ne? Mango. Ha. Ne? Tamam hadi getir bakayım tadına. Tamam. Sen mango tatlarını biliyorsun değil mi? Yani biraz. Tat olarak, aroma olarak biliyorsun. Biliyorum. Hiç yemedin tek. Canlı tamam. yemedim hiç. tamam getireceğim şimdi. Tamam. بصوا بقى عندنا نوعين المانجا دولت. انا اكلت الباقي طبعا، احنا كان عندنا اكتر من كده كتير. المانجا دي ودي انا بصراحه مش عارفه انواعهم، مامي قالت لي اظن نوعهم، بس انا دلوقتي مش فاكره دي كان اسمها ايه ودي كان اسمها ايه.
فهاخدهم بقى دلوقتي وافتحهم هما الاتنين وادوق سيزجين من الاتنين. للناس اللي مش مصرية، معرفش انتوا تعرفوا ولا لا، بس مصر فيها حوالي حاجة و30 نوع مانجا، وممكن يكونوا زادوا لان هم على طول بيلاقوا انواع مانجا كتير، وفي حاجات بيخلطوها مع بعض. فبصراحة يعني احنا عندنا المانجا خطيرة، يعني غير اي مانجا في اي حتة في العالم. فانا بصراحة كان نفسي فيها، والاكتر واحدة عجبتني اللي هي دي، اللي هي الخضرة زيادة، اللي هي الطويلة شوية دي حلوة قوي كمان. بس انا بصراحة التانية هي اللي عجبتني اكتر، يعني نكهة المانجا فيها احلى. Hadi getir. hazır mısın? Hadi getir. tamam. دلوقتي بقى جبنا المانجتين الحلوين دولت، بس انا وسيزجين يعني طبعا ايه، هو مش هياكل مانجا كاملة ولا واحدة من دول، يعني انا هقطع الكشن. Ne yapacağız? Ama Böyle mi yiyeceğiz? hayır bak, niye öyle yiyeceksin ha? Kaldır şunu. Hayır. Şimdi iki tane tipimiz var. Ama sanki ders söylüyor. İki tane mango tip var. Bu var, bir de bu var. Hangisi tamam mı? şekerli? İkisi çok şekerli, ikisi çok güzel. Tamam mı? Şimdi ben ilk önce bunu açayım. Tamam mı? Yoksa bunu mu açayım? Yok onu aç. Bu. طيب هو قال لي افتح دي الاول. Elma gibi ısırılıp yenilmiyor mu bu? Yok elma ne؟ سيزجي. اه انا بصراحه يا جماعه في ناس بتحب تقطعها كده، بعد كده بيعملوها بقى مربعات وكده. انا بحب افتحها زي الكوبايه كده، وبعد كده بقى ايه، امصمص في البذره. هخليه لكم دلوقتي ايه، مصري مصري. يا اختي وتشتو طارت عليا. الحمد لله ما جاتش على الجلابيه، الجلابيه بيضه. O ne be? Ha nasıl؟ O ne? Şu ne? Bu çekirdek. Allah Allah. Çekirdek, onun çekirdeği çok büyük ortada. Bak ben nasıl yiyorum biliyor musun? Böyle bazıları böyle kesiyor, tamam mı? Ben böyle açıyorum kopularak, kaşıkla yiyorum. Sonra çekirdek benim favorim. Alıyorum böyle yiyorum. Tamam hadi başla bak. tamam. إذا قربوا منه كده. tamam. الأول ilk önce ben mi yiyeyim؟ Ye sen ye. بصوا يا جماعة الحلاوة بجد. Hadi yiyecek misin؟ Ver. Yaklaş. Çok güzel değil mi? He. Çok güzel değil mi? Çok garip oldum he. Geçen yıl mochi yedik ya. Ha. Bundan daha güzel, mochi aromaydı. Evet. Ver. Hayır sen böyle dini. Ya da Tamam bırak ben kendim şey yapayım. Tamam sen onu ye. ver. Bu da var. Bunun tadı Tamam, farklı. Bu benim o senin. Hayır. Bıraksana. ده عايز يسرق المانجا بتاعتي. زي الخضرية. Hadi. Mangoyu ver. Televizyon Galabayı izliyorum. bozduracaksın. Bozulmaz o. Hadi ver. Tamam Yok. açalım. Onun tadına da bak. Kandırmıyorsun değil mi beni? Hayır kandırıyor. ما كنتش متخيلة الرياكشن ده بصراحة. Sezgin. Hayır. Buraya. Tabağın içine ye. Biraz garip tadı ama güzel beğendim. Garip mi? Ha. İlk defa yediğin için. Şimdi bu. Dur yavaş. Niye acele ediyorsun? Niye sen yiyorsun bir kere bana versene. Tamam. Dur. Hadi al. Bu biraz şey olmadı. Bu daha güzel. Sana bir şey değil mi? Olmadı. He. Sert hala.
aslında bu daha güzel. Yani bu tip daha güzel. ama bu Vallahi. Aha. طيب يا جماعة هو حظنا ان دي انا لسه واكله، يعني انا كان عندي 3 من الشكل ده، اللي انا دي مفضله بالنسبه لي، بس حظنا انها طلعت يعني بيضه، يعني طلع لونها كده الاصفر الفاتح قوي، لسه ما استوتش يعني ما طلعتش مسكره. فسezgin طبعا عجبته دي اكتر. Sezgin oğlum. O seninkisi, bu benimkisi. Hayır. Bu daha güzel. Yok. Uzak dur. Uzak dur. Şey diyeceğim. Bu benim favori parçam. Saçma ama ben gerçek konuşuyorum. Bitti ki. Tamam bırak. Akal benim manga. Tamam. Akal benim manga. Yedim manganı. Mangonu. Bak şimdi. Bak çok güzel bir şey yapacağım. طلعت له البذرة كلها. Ne oldu şimdi? Şimdi bu nasıl yeniyor biliyor musun? Dur bunu yeme tamam. Ben şu an farkındayım. Çalıyorsun benim şeyimi. Tamam bunu yeme bak şimdi. Bu nasıl yeniyor biliyor musun? هوريله بقى دلوقتي بذرة بتتاكل ازاي. Bizrak. بذرة çekirdek demek. Tamam, ben Bak, dur, dur, bizrakini yiyeceğim. dur. Bana da ver. Bana da ver, ben de yiyeceğim. Al şunu. Buraya koy. Hadi aynı benim gibi yap. Tut çekirdek. Kayıyor lan. Yaklaş. Ha kayıyor. Kayar. Nasıl bir hissi? Hala garip geliyor. Ama güzel. Garip güzel mi? He. Peki böyle mesela şimdi yedin ya bir daha ister misin? Tabii canım. Yes of course. Hmm. يا جماعة البتاعة دي طلع حظنا غريب قوي فيها. يا جماعة طعمها مش حلو. طعمها كان حلو على طول، الاتنين اللي فاتوا كانوا حلوين قوي، دي حظنا فيها غريب. Beğendin demek değil mi? Çok güzel. Çok güzel canım benim. Gerçek mi öylesine bir şey? Yok, gerçekten üstüme döktüm. o yüzden والله. اصل لقيت هو سيزين لما بيضحك بطريقه غريبه كده ببقى عارفه ان هو بيقول حاجه من ورا قلبه. بعدين قلت له هو ايه بيكلا. بعدين قلت له هو في ايه، فقال لي اصل انا وقعت على نفسي مش عايزه ابين لك. هادي جال تمام. المهم بقى ان انا ما كنتش متخيله ان رد فعله هيبقى كده، اخد مني المانجا وعايز هو ياكلها. بس كانت بصراحه تجربه حلوه ومختلفه، وما كنتش متوقعه ان هو هيعمل كده خالص، وطلع حظنا غريب في البتاعه دي. بس انا يعني هحاول اتصرف فيها، مش هاكلها بس ممكن اعمل بيها عصير او اي حاجه معرفش. Peki tadı neye benziyor? Şeker hiçbir hiçbir şeye benzemiyor, yok. Hiçbir şey değil yani bu. بقول لسيزينا هو شبه ايه يعني، شبهتها بايه فبيقول لي مش شبه اي حاجه. Sen bana diyordun ya benim mango araba kokum var. Ha, mangolu işte, araba kokum. Ha bu işte. Çok güzel. Ha. Peki galabaya giydin ya, ne hissediyorsun? Şimdi bana لا وصف فانيلا يعني خضري خضري يعني فكهاني فكهاني. Şimdi herkes bana hizmet edecek. Kalk. Toparla şuraları şöyle bir. Odada böyle bir oksijen istiyorum. Camlar aç hadi. Ha yok yani şey böyle şey mi hissediyorsun? Çok rahat, çok Bir profesyonel. de bak cepleri var. Burada var cep. Burada yok. Geliştirilmiş bu. Ha, burada. Yani sen hep cepler seviyorsun ya, Ha. bak bunun cepleri var. Tabii canım, 2023'e ayak uydurmuş bir galabi ya. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم وشفتوا سيزجين وهو بيجرب اول تجربه ليه في حياته مصري باللبس المصري بالجلابيه المصري وبالمانجا علشان هو كان نفسه يدوقها قوي. Nasıl hissettin? Çok güzel. Mısır'a mango yemeye geleceğim. Orijinal mango. اما يروح مصر ان شاء الله بقى هبقى اكله مانجا بقى كتير. بس ما تنسوش بقى تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وكومنت والحاجات الحلوه بتاعتكم دي، وبس كده باي باي. Bay bay.